Why if you know where Okokasa kama. Into one if you know why she no. Or some can chire mu pain. Say we timi wa kame. I wo kutoku memu no. Afa de ye. Dondo afro tigare. And don't be Jim. Nti afa de obi. Mo no musi omo de no why. Na mo mani magu ase. Enye. Kutoku ba hema. O se yen kan chire mu. Say afa de ye. O kan chire mu. Wo ho no kokan ye. On can do more twemazo. On can do more twemazo na me se me twemazo. Sanya wo asem na make. Okay. Me atiefo ani ya ibu mo twemazo ansa na make. Na so do wo free. Na Tiffany ya ifon free mazo for no. Ka kire o. Wan kasa me mo obidin yo. Okay. Wan kasa me mo obidin ba to se yen kan kire o mo atwemanso no sa fe de ye. Did they don't be Jim? Dondo afro tigare. Afa de ye. Am sika na danu mo ntro mo kwaje. No mve nye nyema ina. Say oba hima na kasa asem ne de na che Ba me na me na hima na mhu an asenifo ahimfi na kamisu. Ana say na me kasa ndra no wo ha wo kasa asem yi wonte. Ndra no no kasa. Sana wo ho. O say. Na wo ho. Me de ma nko. Ka wo ko kasa nka hwe na ni maame na hwe de wa na ni mu no te. Say ye wo brofu bi. Okọ law mu a. Na se ye de okọ kogina court a. Ye hwe udimina no ye usu ne wo ban na udigina ho na udimina no then they look at whether we are remorseful say bi ade no asie no wanu ana onu ne ho patapa say to anyi obi amusa no endra mi bisa mu some were saying that their queen mother she was remorseful and very sober very sober. Oh, that you mean cause we no ho here Brofo no ye ko na dem brofo again dey so ba o say go fi agiri me chere brofo no mami o ya si so ba ye so ba wa odi so ba no ba bia mi chia o enti so ba no ba jo say ayu ba what brofo you say so ba so ba I say so ba na che say no oda boko na so wa ba form che say oda boko o hwe said ye I say ya twia ma fe de afrono oh awogidan oh yes no akwa me yabo anso kwaji ni din okay kana dwinkyerɛ mpa mete ne ka na mete ne nkapa eso yes no o kyerɛ ni tumi eye waya ade wonke kana dwinkyerɛ no mu omunye de eye amanga ese akwa bi se wo hwe odan mfi na wo ye yanka mo ma asene mo mra odan anka ye ni na na ka mo odan kwa asene oh but odan de no I am reliably informed say enche oh amtimi ultra modern hey numerous can I tell you I him fear na ye be see ultra modern hey oboba oh serious oh you won say ma okeka you ye be see palace complex hey palace complex I say when come abedo ope nsu anomo a ubenya bi utwa wo ho a utim dan ho a abu ope milk anomo a utim dan ho a ai odan infie no me say palace complex won't say complex da often ultra modern ye wi ana na o che him crown continue sister infie na so do gusi I'm supposed to say, a groma de Zedias Alababa, ODI Electronics, almost Yasiano pay, say first seminary, or per television set, Ave, fridges, diffusers, and now Ramo home theaters here to be kettles, blenders, washing machine, now buying care from her, and Yaman Wabi Guano, missing fair, and Yaman fridges, diffusers, oh, Yaman Abu de say, F, Papa, Blabba Judia, Obakurano in his car, 1 year transia Shaya, you bet me in Yamanama, no church and kakra. Utia no abefa ODI enwa nie number ni 0550 900 600 0550 900 600 afe new chese afe new bafan mixture etimi ababonten na new bafan mixture no so we are malaria typhoid fever ebetu ase de amount afe yenkwai new bafan natural capsules eno so mo amayire wo mpam no amutimi mmadwuma no mo kono numbi ebetimi aboa mo enso mo matimi ayadwuma ni ye afe mo amanya gonorrhea no ye gono mi se etimi ye obi no obi timi kam agi masa koto new bafan capsules ni bi ebetimi etu ase e di amount afe new bafan herbal mixture no
ɛno nso owura mu typhoid fever na ɛno nso to ase de amount for any chem or drugstore pharmacy bia no ubetimi enye biato afei ni doctor ni komai 0240581585 0240581585 ɛyɛ new Bafan Mr. kwada kotobi afei yenkoi ɛno a EPO no matches ni because belly etimi che Tottenham ebone kan bako wantimi ante Watford etra ho ema Crystal Palace ebone kan nan ema Watford eti kan bako Liverpool etimi che Leeds United ebone kan sia ema Leeds etimi afa ball and Tottenham Mo Salah ebo 2 goals afei Sadio Mane ebo bi ena fa Brantford Van Dijk omniano etimi hihye goals edima Liverpool nyame adem ne Arsenal eto sa eda fe goals na mo de boom table no Man City already kan 63 afei Liverpool ewo 60 points Chelsea ewo 50 ena fe Manchester United ewo 46 last three nenie Burnley ewo 20 afei Watford ewo 18 points ena Norwich awe almost 17 points yede mo samane diaba yenko Champions League endo a say ena ko ye the new Wanda Metropolitano Atletico Madrid eton san fe Manchester game ni be wi no no bi a hye nyanko no eka bako Joao Felix ena she go edema Atiko ena Anthony Elenga etikaro edema Manchester United afei Benfica tonsa edefa Ajax game ni be wi no bi a hye nyanko no eka mienu sesei ohwe league table na anase top scorer no enie Sebastian Haller owo team fan Ajax wa boy 11 goals afei Robert Lewandowski abo 9 goals Mo Salah abo 8 goals wo afei Brantford fan Christopher Nkunku RB Leipzig wa bo 7 goals and Rad Mahrez abo 6 goals wede mo nsam no yede aba yenko Europa League no na yehwe matches na etodwa no Dynamo Zagreb etonsa eda first Sevilla afei Olympiacos etonsa eda fla Atlanta Lazio ebatonsa eda fe FC Porto afei Real Sociedad etonsa eda fe RB Leipzig Napoli etonsa eda fe Barca Rangers etonsa eda fe Dortmund afei Real Betis etonsa eda fe Zenit ena Granada etonsa eda fe FC Sheriff no mo dia bom yenko Europa Conference League no na no so yenfa matches no yenfa mra Bodu etonsa eda fe Celtic Maccabi Tel Aviv etonsa eda fe PSV Eindhoven yenko yenime tima yefa Partizan Belgrade etonsa eda fe Sparta Praha afei Karabakh etonsa eda fe Marseille Rangers etonsa eda fe Leicester City afei tima yefa PAOK onfu Greece etonsa eda fe Midtjylland afei Slavia Praha etonsa eda fe Fenerbahce ena fe Vitesse Arnhem etonsa eda fe Rapid Vienna na fe omodia boom na Dortmund gamer omni Rangers ebobono dia metete sa Brantford Haaland otimi sia kan efama Dortmund esa se boy no etimi akonya nokwa yade mo sam no yede aba na ukọ eye Napoli kromo Diego Armando Maradona Stadium ho ene Napoli etonsa eda fe Barca na no penny fe Xavi Hernandez na e wopa ena Barca ebo no catch us ma Dembele send baby obia no obe start game no eda ma Barca na Bayern Munich Brantford no Kingsley Coman yeso no so etimi opraye no ni ho etimi atone no a otimi join Bayern fo no ama wo so etimi ye training ye no nsem no ye de aba El Clasico nyame adema second round no na ma data ebanie na ye 20th March na chese anwumre 9 pm na El Clasico second leg no eba so e wo Santiago ne Bernabeu e Barca ene Madrid ena de sa game no hyehyɛ so ye de mo nsem no ye de aba enso e wo ho no mo na onu se no Brantford no Anthony Elenga a o shego no e de ma Manchester United no se ya ma Manchester United oba European competition a o matima hye 500 goals e ho no matima hye 499 goals a Brantford Anthony Elenga no ni go no share no ena ma Manchester mo ko 500 goals a se uko Europa team a watima hye goals papa no aye Madrid 1001 goals ena ma hye afi Bayern Munich ama hye 760 goals ena ma hye Barca a hye 624 goals ena afi team fan Manchester a hye 500 goals a ya de mo stem no ya de abana Bruno Fernandes wono wa history e wa bakwasem the last time a history ABC e yo penny for David Beckham 1998 eno timi say I timi say bakwasem no say wa ball 5 or ball 6 Champions League atwa so aye assist no na English player bien wa watimi aye bi na so no Brantford Bruno Fernandes watimi set record Brantford no David Beckham in the year 1998 ya de mo stem no ya de aba eso ho na me no kasa da Brantford no aye chese Anthony Elenga no ono na be the youngest player watimi a go e wo knockout stage our Champions League game ABC da 19 years 302 days and Brantford Anthony Elenga wono so tiba yesa bakwasem na ye de mo stem no ye de aba na am say Mo Salah eswet eno a emra Liverpool timichi Leeds United ebone kanom ensia ama Leeds etimi anya bi no ono so abeka Liverpool mlate mienu ho a je so mabaya miensa say ye bo game bi first half no mo di penalty mienu etimi a hye goal no na ABC da Brantford no di kan ne ye fan Brantford HS Robbie Ferrer 2007 emra Liverpool ni team fan Sheffield United ebono or the first two penalty etimi hye goal and a first Steven Gerrard 2015 emra Liverpool ni Leicester bono
one say first half no or the penalty mienu etimi shey ene no Mo Salah enso etimi ayesa bakosem na so no so etimi abeka ho a ye de mo sebe no ye de aba na no say Liverpool ene no penalty mienu no mo ye no se wuro mo EPL na one ne club a ye etimi age penalties dodo e de ma no 170 penalties ene one so etimi anya Manchester na tosu mienu 169 penalties ene wanya Chelsea na tosu miensa 157 penalties ene afi Arsenal 156 ene afi Manchester United 137 penalty a so ko England EPL no ma Liverpool pa ene etimi anya tima anase wetimi anya penalties dodo a ye de mo sebe kaka no ye de aba Chelsea me no kase o me Paris Saint-Germain o so ma Dembele no o betima kofa no so etimi aba Arsenal so agurem ewa team fan Real Sociedad abrante fan Alexander Isak wo ni di komo se boy no betimi na ba fie sam no na fe ye sole na ye nkodia ye chance ye Enfem free eye diansa se free Asante Kotoko unu so mo prepare ho e de twa Dream FC nyame adoma Saturday na sa big game no e bas wo Kumasi Sports Stadium na no amu banyokofa kensie o mo ni team fan Carist HS Sports Academy e de hihye so e ma game ni bewe no na Asante Kotoko etimi achi Carist Sports Academy aboneka no bakwa watimi ante Ivan Saduma kon e na hye go e de ma Asante Kotoko boboko no na endo so na Kotoko ene team fan Access Bank no e kabom e di bash repe e de ma Asante Kotoko na bas no e 35 capacity and I'm not kase Access Bank for no etimi ato edema Asante Kotoko na Kotoko bus ndie metimi kase Ghana ha ene ne bus a efe papa e wo Ghana ha e se teams ni nia no otwobia na bus no efe ye po 2472 me no kase adona na phone no esu e de kire ena fe Access Bank no ena fe Asante Kotoko am simple no esu timi de da bus no ho a ye de mo sef kaka no ye de aba no brekum Chelsea ekoto aba o mo se first round no player no money ball esu ani e ya Brat FM Edin Kufuor Asamoah wono ne for Bonaba so first round no on any player ni money ball eso ani adimu sam no ye dia ba say Ghana version of a classic nyame adama when the fourth match etodwa e wo the nation Wembley class post the mass folk any Asante Kotoko president cup no na say that day no na Asante Kotoko no komu jira kono wo ni Beche United and na F4 no kwatans no say nyame adama on the 8th match and a game no e ba so e wo Beche ma wo ni Beche United game no e ba so as folk so penifo na so atwom date no na komu so ni wafa and e de hihye so penifo e on the 9th match our class posted on West Africa Football Academy wafa and it's a game no be boss edimo samano ye di aba na me no kase the GF4 enso etimi confirm say who your coach na agi Ghana Premier League na who your Division 1 league na also timi qualify be Ghana Premier League ye be send mu nia e de makwa brochire na bi be ko Germany e bi be ko Denmark na fe e bi ko England na fe onso etimi akoye 2 months courses bi wo ho eno so yakoma free F na so ye ba ye de mo samano ye di aba na onum say nyame adoma 6 match Ghana Independence Day na de metiti say ebekoso e wo Cape Coast Sports Stadium na nene say after the game no after the 6th match no penifo the soldiers eba ko Sports Stadium no ban essence atise Nigeria for no person be bibi e wo chese Cape Coast Sports Stadium onu say nyame adama 25th match no Ghana versus Nigeria ye World Cup playoff no baso ye say Nigeria for no person mugram no mo take advantage no mo kwaye nema bi e wo Cape Coast Sports Stadium ho ene na ban so be send soldiers for akọ Stadium ho ban say no bi antimi ko bibia e wo Cape Coast Sports Stadium ha ye demonstrate no ye dia baso for preparation one more the train second round no then no Brat FM Ibrahim Salifu timi join ni nuanom na wo hwe no a owura training ground so a place ni no etimi twa no hu share bonfire man no say player no so etimi back abeka house for place no a ye demonstrate no ye di aba na house for we no kasa de owuram glass na wako na was starting the coaches chese ni coach Lances no we say glass na wako 31 years wedi one no say wedi 31 but me opoku de me hu say boy no wedi be 45 years na no owuram awa GFA awa chese ayuha prampram ho a na GFA for no aye chese coaching Lances D e de ama wo bia o person coach no na me tutu mani na no a me kwato glass na wako so no so starting the coaching Lances no na Lances D ana mo ye na atwe mpanifo na mo ye sa courses na Professor Mintako bi afi Bernard Leped GFA technical director no so e wo ho we mni aye mpanifo anu a odo mani chie mo pramprama wo so etimi kwa ye djuma no na me no kase na afi last story na me kwade onu se Ghana version of a classic na ba so nyame adama Sunday no dia metete ne se o mampani eye nana do danko akufado obekọ no so akwetena se na afi ono so etimi present trophy no e dia ma wa beje sa trophy na me no kase 50,000 Ghana cedis no two teams no obi etimi age afi 25% of the gate fee no obi abeje e dia gunbo to Asante Kotoko de me no kase de gaka for no e de be form transportation afi no pay hotel bi e de mo no makoda sabre de me call na the best morning show host aka Asene aka Odan Himfie no se de oboba na APR e de ma Odan for o so be koma ma se Odan so etimi anwuma Himfie na mo ansi Ahimfie ni dia ene mo no oboba okrum hade ba ko if you want to akra mo betu be jam da mo oboba no so etimi ato aso no the morning show no